Sikat strike teman-teman. Sikat. Oke, strike. Sikat strike teman-teman. Sikat strike. Sikat strike. Sikat strike. Oke, mancing lagi teman-teman. Kali ini kita mau ke spot lama teman-teman. Kita mau casting ikan gabus di sana. Mudah-mudahan ini udah isi ya. Nah, kita udah lama nggak ketemu. Oke, tonton terus teman-teman. Mudah-mudahan di sana ada banyak common strike-nya. Jadi kita langsung ketemu di spotnya aja. Oke. Gambar teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Lempar lagi. Wah, masih mau ngejar teman-teman. Coba lagi, bismillah. Bismillah. Sikat. Oke, strike. Oke, strike teman-teman. Nah, strike perdana ini teman-teman. Aduh, dari tadi mocel terus. Nah, lumayan, lanjut. Oke, kita coba sini teman-teman. Bismillah. Wah, nyangkut. Bismillah. Bismillah. Loh, dapat teman-teman. Lagi ngelamun, disambur ternyata. Nah, oh, poin satu lagi. Lanjut teman-teman. Bismillah. Bismillah. Aduh, nyangkut. Sikat strike teman-teman. Wah, oke, poin satu lagi. Nah, telan habis teman-teman tuh. Mantap. Lanjut.
Bismillah, coba lagi di situ teman-teman. Sikat, aduh nggak kena. Ada lagi teman-teman. Oh nggak kena. Sikat. Oke, kena teman-teman. Nah, poin satu lagi. Ya lanjut. Sikat, strike teman-teman. Aduh, nyangkut. Wah, nyangkut. Ah, lepas teman-teman. Kenapa harus nyangkut? Aduh. Mocel terus teman-teman. Belum rezeki. Oke, lanjut. Bismillah. Sikat, strike. Oke. Akhirnya kena ini teman-teman. Oke, lanjut. Nah. Nggak kena. Sikat, strike. Oke, strike teman-teman. Nah, poin satu lagi. Oke, lanjut. Oke, kita coba lagi teman-teman. Bismillah. Sikat. Wah, nggak kena. Nggak kena teman-teman. Bismillah. Sikat, strike. Nah, poin lagi teman-teman. Ya, ternyata di sini. Ya, lanjut. Lempar situ lagi teman-teman. Bismillah. Wah, kok ke situ? Bismillah.